ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye hari igihe njya mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima nkavuga Imana yanjye iri sengesho nturyumve ko byawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiza iyo ngiyo. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali MUBARAKH Muganga ni umwe mu bagabo bafite ibigwi ntagereranywa mu gisirikare cy'u Rwanda uhereye ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa yakomeje gukorana na nyuma yaho. Generali MUBARAKH Muganga afite imidari y'uruhurirane yiganje cyane mu yagiye yambikwa mu bihe bitandukanye kubera ibigwi bye, akaba yaragizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ku itariki 5 Kamena mu mwaka wa 2023. Amakuru ari ku rubuga rwa murandasi rw'ingabo z'u Rwanda yerekana ko Generali MUBARAKH Muganga yavutse mu 1967, bivuze ko ubu ngubu afite imyaka 57. Generali MUBARAKH Muganga akomoka mu muryango w'abayoboke b'idini rya Islam. Ni umugabo ubona ko afite igihagararo kibereye umusirikare koko, akaba azwiho gukunda umupira w'amaguru byimazeyo dore ko yanabaye mu buyobozi bw'ikipe ya APR FC. Amakuru yashizwe ahagaragara avuga ko Generali MUBARAKH Muganga we na se Haji Saleh Muganga bajyanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse ngo akaba yari afite ipeti ruta irya se nk'uko bigaragara kuri imwe mu mafoto y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Isi yamutereye isaruti nk'ikimenyetso cy'icyubahiro umusirikare muto agomba umukuru. Generali MUBARAKH Muganga yavukiye mu buhungiro muri Uganda, ari naho yinjiriye mu gisirikare agamije kwifatanya n'abandi mu rugamba rwo kubohora abanyarwanda. Kuva mu 1988 kugeza mu 1989, afite imyaka 22, Generali MUBARAKH Muganga yagiye mu masomo ya gisirikare ku rwego rwa kadete mu kigo cya gisirikare cya Jinja ho muri Uganda. Ayarangije ahita kwifatanya n'abarwanyi ba RPA Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ni urugamba rwatangiye ku itariki ya 1 Ukwakira mu 1990 rugamije gutsimbura ubutegetsi bw'igitugu, ariko rumaze imyaka 3 ruhindura isura kuko muri Mata 1994 igisirikare cya leta ya Habyarimana gifatanyije n'umutwe w'abicanyi b'intera hamwe n'abandi baturage bari mu murongo umwe wo gutsemba abatutsi bahise batangira gushyira mu bikorwa jenoside. Cyari urugamba rwo gutsimbura umwanzi cyahise kiyongeraho akazi katoroshye ko guhagarika jenoside, ariko kubera ubwitange n'ubuhanga mu bya gisirikare byaranze abasirikare ba RPA barimo Generali MUBARAKH Muganga, umwanzi yaratsinzwe na jenoside ihagarikwa ku itariki ya 4 Nyakanga mu 1994. Bityo rero izina rya MUBARAKH Muganga ryinjira ku rutonde rw'abasirikare babohoye u Rwanda banahagarika jenoside. Generali Muganga yayoboye ingabo mu bice bitandukanye by'igihugu, abijyanisha n'izindi nshingano zikomeye ku rugamba rwo gusana igihugu cyari cyarasenyutse mu nzego zose z'ubuzima, ari nako akomeza kwihugura mu bya gisirikare. Nk'uko bigaragara kuri website ya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, Generali MUBARAKH Muganga yitabiriye amasomo mpuzamahanga ya gisirikare yo mu rwego rwo hejuru, harimo aho yakoreye muri Zambia muri 2005, muri Kenya muri 2006 na 2007, mu Bushinwa muri 2007 na 2012 no mu Misiri muri 2008. Aya masomo yose yaje kwiyongera ku mpamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza afite mu bijyanye n'imiyoborere. Ipeti rya Generali yajyambitswe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ku itariki ya 20 Ukuboza 2023. Hashize amezi make amugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye Generali Jean Bosco Kazura. Ibigwi mu mwuga wa gisirikare MUBARAKH Muganga amazemo imyaka isaga 30 byamuhesheje imidari y'ibyiciro bitandukanye bikurikira: umudari wo kubohora igihugu National Liberation Medal, umudari wo guhagarika Genocide Campaign Against Genocide Medal, umudari w'ibigwi byo hanze y'igihugu Foreigner Campaign Medal, umudari w'ishimwe utangwa n'umukuru w'igihugu Presidential Inauguration Medal, umudari w'ibigwi byo ku rugamba Combatant Action Ribbon, umudari wo gusoza neza amasomo y'urugamba Combatant Service Ribbon, ndetse n'umudari w'ibikorwa bifitiye abaturage akamaro Community Service Ribbon. Lieutenant General MUBARAKH Muganga ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, Umunsi w'intwari rero ni mwiza kandi uraharanirwa. Mwese nk'abanyarwanda mbasaba ko muba intwari. Akoze kubana natwe ari Muhire nk'ibisanzwe gutegurira nkana kugezaho ubucukumbuzi nk'ubw'ubwenge hano kuri Mrmltv. Ciao duhure mu bindi biganiro.